Yang nak abun lah. Ber macam mana? Yang kau doi ron abun. Donya abah coy kau betul. Yang kemalau anu tunggu hana abun le. Hana payah abun iklan ni mai kan. Putra iklan. Yang kena dah dengar lawan hana payah abun kan. Iklan. Bungong putra iklan. Ilau hai ông ke iklan. Iklan ada uci. Hai, payah ada telan, hai. Kecuali acara dia sampai ada telan itu bingit. Lama payah sabun. Payah pegah iklan, putra iklan, mengong lah. Kayak apa Atlan lagi anak tunggu kan? Anak boleh kan? Sebab dari nenek ke tunggu ya. Buku panji naik lah aku buku. Sebab kan cucot tungku cik di langit, tungku cik di ujian. Cat tungku cik gelanting. But aku. Ben yang peligak hana payah but trade kan. Putra dah but tauhid fikah dah tahu. Lain macam dah but. Kamu but memang beda ngaron. Iron menteng ba kulit kamu katru ba tahu kali. Kamu ke bagian hakikat. Putra ke kapra. Syariat galam kedua ke pegang hakikat. Awak ron awak ber bak kulit. Kamu katru ba tahu pu. Buat tahu. Asal beru. Hanai duri beruah lai duri asal. Padahal beruah kakap ke pegang asal. Kenal ada yang lagi ya? Hanai duri asal hanai duri beru. Yang ikap lagi kamu beru tapi baru ikap fikir asal. Kai begah tauhid kamu tauhid kelas tinggi. Nama yang pucuk riang. So yang kamu yang tauhid dia cek. Yang kegelar at-tauhidi urang malam tauhid le Abu Yam Dawali Abu Tumin. Abu sama langa Al-Mantiki. Abu Tanah Merah Al-Usuli. Kamu tauhid kelas tinggi. Sembayang hana wajib le kan tapu hana wajib. Putra kaya. Dan yang kan tasawuf. Saya yang babun tu. Kan tasawuf kelas tinggi yang kan. Orang yang kepegah kan yang katuk buat sabah-sabah makam tertinggi. Sehingga kan yang kagugur. Burle bagai hana wajib le sembayang, hana wajib le puasa kafe. Kemudian salah lebur. Yang lo kan? Mereka lumpu beres lebur tu. Katuk makam tertinggi jangan hana wajib le. Nyo makam tertinggi pungo, kapungo hana wajib sembahyang, hana wajib puasa, kapu hana wajib, yang ke kapungo. Mudah kita tiap bulan lu baru pungo yang kapu so tu le kuda yang dengan keluar pegah putra akan tu menua. Kang apa? Nak pupu dah pegah yo. Ada mau pupu be masalah ku masalah mah. Nak ku kan ku reung ni dong. Nang pegah long kudung kuyong kudung kuje long pegah hukum. Kan untuk dapat depan. Yang baik yang pegah nyokak tasawuf kelas tinggi nyampe nak pegah dah yang. Ilong hana jeul long kita. Hana malim long. Walaupun masyruban, nyok kana oleh long sakit long pale nyo yang boleh. Na long sauban na dimat di dalam. Nyo hana je. Tapi lang hana malim long hana je kitab long tuli urung malim. InsyaAllah long tuli urung malim tu. Long tuli urung je kitab. Long tuli long tah kemang tah sembo long tuli. Nya tah pijut dah tah putih tah baso tah tuli urung. Tah majun tah kameng tah tuli. Nya kameng ke pegah majun. Dan kepada kah Wahabi yang model-modelnya kan sufi, mereka pesalah sufi, hai tangan ni jabro. Kah pegah sufi sesat.
Nyan hanya mencegah bukan sesat. Ada kamu api yang model-model nyan sesat. Kailah boleh yo. Ka sufi sesat. Ka urang tasawuf sesat. Udah sesat tasawuf untuk akhlak. Karena le wahabiyyo hana beut tasawuf gaduh pun sesat sufi tasawuf jiji hana akhlak. Sang jih penitia seleksi urang tamang curugang neraka.